Ngaba abaherwe 10 bakize cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inshuti zasonjera mumeze muterere uyu munsi ngiye kubabwira top 10 y'abakire bakize cyane kuruta abandi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero banza ukore subscribe ubundi nkubwire abakire bagenzi bawe batunze cyane kandi bakaba batunze byinshi muri iki gihugu. Mbibutse ko rero gukira akenshi ntago ari ibintu bavuga ngo na amahirwe, yego n'amahirwe aba muri rimwe na rimwe, ariko abantu benshi bakira kuko babikoreye ndetse n'Imana ikaba yababaye hafi ikabafasha. Nimba rero nawe uri gushaka kugera kuri iyi nzira y'ubukire, ushaka kugera ikirenge mwaba abantu 10 ngiye kukubwira, kora cyane, reka kuryama no kuryamira, byuka ujye mu kazi, byuka ukore ihangira imirimo, ukore cyane uzabigeraho. Twagiye rero ku mwanya wa 10 turasanga Sina Gerard nyiri urwibutso. Nukuri nta muntu utamuzi pe. Uyu muntu niba warigeze urya biscuit, niba warugeze urya iki, Sina Gerard aza ku mwanya wa 10 ku bantu 10 bakize muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbibutse ko rero Sina Gerard ubu tuvugana ari gukabakaba miliyoni 12,900. Ubwo nakoraga iki kiganiro amakuru nakusanyije n'ayangaya, ariko aya makuru yari amaze igihe kinini cyane, bivuze ko ubungubu ashobora kuba yarabonye amafaranga menshi arenze ayo ngayo. Rero Sina Gerard yavukiye muri Nyirangarama mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo. Rero uyu aza ku mwanya wa 10, ni umukire cyane dukunda kandi twemera, kandi twese dukoresha product ziwe, yaba ari mayonnaise, biscuit, mbese sinzi niba ari umuntu udasura Urwibutso Enterprise. Ku mwanya wa 9 rero, umwanya wa 9 rero hari Twahirwa Rwistoto. Twahirwa Rwistoto rero ni umunyarwanda wavukiye ku babyeyi b'abanyarwanda bari impunzi mu majyaruguru ya Uganda. Ni umuyobozi mukuru CEO wa company yitwa Jari Investment Limited. Iyi company rero ifite amashami menshi, harimo Jari Real Estate, Jari Transport na Jari Micro Finance. Colonel Dodo kandi ni umwe mu bashinzwe ndetse babaye abayobozi wa mbere muri Rwanda Federation of Transport Cooperative. Ni nayo washinze kandi akaba ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi wa Topsec Investment Limited. Ni na nyiri societe Trinity Transporter and Distribution Company. Ku mwanya wa 8 rero turasanga uwitwa Jacques Rusirare. Inshuti zasonjera rero no ushaka kuba umukire nawe ukaza muri iyi top 10, wakora cyane rwose, wabyuka ukajya mu kazi, wakora ibishoboka byose ukihangira imirimo. Aba bakire bagiye bihangira imirimo, munana ko uyu munsi turi kubavuga, uyu munsi turi kubashaka amakuru, nawe wabikora mu minsi iri imbere tukajya tugushakaho amakuru. Jacques Rusirare rero numwe mu bantu bagize 10 babakire mu Rwanda cyane kuruta abandi. Yavukiye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu munyemari ni nyiri company yitwa Amekikoro. Nta muntu utayizi company ni ya kera cyane kuko yashinzwe mu 1989 kandi ni imwe mu zikora amarangi meza agezweho, ndetse no kuri iyi saha aracyakora, ndetse iyi company iracyari ya mbere yoboye ku marangi meza. Uyu rero nawe muramuzi cyane kandi nibi bikorwa byiwe murabizi cyane. Niba ushaka kuba nkawe rero wakora cyane. Mbibutse ko iyi channel yasonjera niyo kuba motivatinga gutera imbere, niyo kubereka abakize nkababwira nuko bagiye babigenza. Twakomeje ku mwanya wa 7 turasanga bwana nyakubahwa Alfred Nkubiri. Alfred Nkubiri ni nyiri company yitwa Enterprise Nkubiri Alfred and Sons. Akaba ari nini mu Rwanda mu gutumiza no gukwirakwiza ifumbire, azwi cyane nk'umwami w'ifumbire mu Rwanda. Iyi company kandi ikora ibikorwa byo kwakira no kubika imyaka nk'imbuto n'ibinyampeke, ibintu nk'ibyo ngibyo mu Rwanda. Iyi company rero abacuruzi n'abahinzi benshi barayizi. Iyi company irakomeye cyane. Uyu nawe muramuzi, ni umukire uza muri top 10 ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turasanga witwa Mugisha Joseph. Joseph Mugisha rero ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi, chairman, ndetse n'uwashinze company yitwa Fair Construction. Iyi company yatangiriye muri Uganda, ikora ibikorwa byo kubaka building and civil works. Mu 1995 Fair Construction yimukiye mu Rwanda, itangira gukora nka societe yubaka ibikorwa remezo civil construction. Ubu yamaze kuba imwe muri societe zikomeye cyane mu bwubatsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abubatsi rero iyi company nayo barayizi cyane. Iyi rero ni umukire uza ku mwanya wa 6 witwa Joseph Mugisha. Twagiye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 rero turasanga uwitwa Regis Rugemanshuro. Rugemanshuro rero ni umwe mu bashinze Tigo Rwanda, ubu ikaba yaraguzwe na Airtel.
kuri ubu ni umuyobozi mukuru Director General wa Rwanda Social Security Board RCSB. Murayizi ni ikigo cy'ubwishingizi. Uyu munyemari afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 108 z'amadolari. Nanone ni vice president w'inama y'ubutegetsi ya Bank of Kigali. Uyu mukire rero murumva ko afite ibikorwa byinshi cyane. Twagiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane rero turasanga umukire witwa Hatari Sekoko. Nimba nawe ushaka kuzatera imbere, niba nawe wumva ufite gahunda yo gutera imbere ariko ukaba nta mafaranga ufite, ndagira ngo wumve iyi story y'uyu mukire uburyo yatangiye rero mu bucuruzi bwo gukwirakwiza ikawa. Nyuma aza kwagura ibikorwa bye, ajya no mu bijyanye n'amahoteli n'ubwubatsi n'imitungo itimukanwa, ubwo niyo estate. Ariko yatangiriye hehe? Yakwirakwizaga ikawa. Niba ushaka gutera imbere rero, hera kuri duke ufite, hari igihe Imana yatuguheraho umugisha bikarangira ubaye umukire. Nono yakoze iki? Niwe washinze kandi akaba ari umuyobozi wa Doyerisi Capital Partner Company ifite ibikorwa bitandukanye birimo amahoteli, guteza imbere imitungo, ingufu zisubira, ubuhinzi na real estate. Imitungo ye irimo ibintu bikomeye nka Kigali Marriott Hotel, murayizi cyane dukunda kwitembereramo, ndetse na Kigali City Tower. Murumva yuko rero uyu mukire wacu yatangiye acuruza ikawa ayitembereza, none murumva ibikorwa afite. Niba ushaka gutera imbere rero, uyu munsi nawe biguhe motivation yuko icyo waba ufite cyose wageraho, kandi hari igihe Imana yakiguhera mu mugisha bikarangira ukoze cyane ugatera imbere. Twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Egide Gatera. Egide Gatera ni umwe mu bantu 10 bakize cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Afite company yitwa Rwanda Mountain Tea ikora kandi koreza icyayi hanze. Ni kandi umwe mu bashinze company yitwa Societe Petroleum ikora ubucuruzi bwa petroli, ikinjiza ikanagurisha ibikomoka kuri petroli mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ifatanyije na Shell BB Energy. Afite kandi imigabane shares muri I&M Bank. Uyu mukire nawe rero kabisa mu mukurira ingofero kubera yuko numwe mu bakize mu gihugu cyacu. Twakomeje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Tribert Rujugiro Ayabatwa. Ni umwe mu bashinze kandi akabona shareholder wa company yitwa Pan Africa Tobacco Group. Iyi company niyo nini muri Afurika mu gukora ibikomoka ku itabi, kandi ifite amashami mu bihugu bitandukanye nka Nigeria, Angola, Congo, Tanzania, South Sudan n'u Burundi. Uyu munyemari wavugwaga ko afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 280 z'amadolari muri 2016, kandi ibikorwa mu bucuruzi afite ni byinshi cyane. Bafite ibikorwa mu bucuruzi by'amabuye y'agaciro, imishinga y'imitungo itimukanwa myinshi. Bivuze ko uyu muntu ni umukire cyane. Niba ushaka gukira rero mureke mbabwire, tubwizanye ukuri, wakora ugatera imbere, wagira amafaranga, ariko biragusaba iki? Biragusaba gukora cyane, ukarebera ko aba bantu babigezeho, ukarebera ko aba bakire twubaha twemera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twagiye rero ku mwanya wa mbere. Niba nawe wakurikiye iki kiganiro ukaba ugeze hano hantu, nuko ushaka kumenya umuntu uri ku mwanya wa mbere ukize kuruta abandi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, andika muri comment ngo ese yabarinde wakoze cyane akaruta abandi bose, yabarinde urusha abandi bose amafaranga, ese wowe uratekereza yabarinde? Andika muri comment yawe rero uraba ukoze cyane. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo, intare batinya, umuntu ukomeye cyane watumye igihugu cyacu kigira amahoro kikagira umutekano. Yakoze byinshi cyane, mwese murabizi kuva turi abana, ibigwi bye ni byinshi cyane. Rero umukuru wacu w'igihugu niwe muntu ukize cyane kuruta abandi bose. Paul Kagame rero ni perezida w'u Rwanda uriho ubu ngubu, afatwa nk'umuyobozi ufite icyerekezo kandi azi ibyo akora neza cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mu by'ukuri ntago akwiye kuyobora u Rwanda gusa, ahubwo akwiye kuyobora na Afurika yose ndetse akayobora n'isi yose, kubera ko ubuhanga bwiwe burakomeye cyane mu miyoborere, cyane ko yafashe igihugu akagikura mu icuraburindi, ubu tuvugana kikaba ari igihugu cy'amahoro. Umuyobozi wacu rero turamukunda cyane, niwe uza ku mwanya wa mbere
na miliyoni 510 z'amadolari bivugwa yuko ariyo mafaranga afite. Ariko iki kiganiro nyikora ibi ndi kubabwira byari bimaze iminsi bivuzwe, rero bivuze yuko ubu tuvugana muri uyu mwaka byaba byariyongereye, ndetse afite umutungo mwinshi cyane, umutungo ukomoka ku nyungu, ukomoka ku bijyanye n'amabuye y'agaciro nka diyama, ndetse no kuba afite imigabane igenzura controlling interest mu masosiyete atandukanye, afite uruhare runini mu bukungu bw'u Rwanda. Mu by'ukuri aba bantu 10 bakize cyane mu Rwanda murabamenye, muzi ibyo bakora, murabazi cyane cyane ko n'umuyobozi wacu tumuzi kandi tumukunda cyane. Rero amafaranga yabo agira uruhare rwinshi cyane ndetse runini ku bukungu bw'igihugu cyacu mu myaka yashize. So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ya Sonjera, rero kanda subscribe, ndetse niba ushaka kuba umukire, ushaka kwiteza imbere, igihugu mukurikirane Sonjera. Murakoze cyane, thank you.